INP Mizo Channel ngai thatu zong zong te inza in chibai kan buk le acheu voin hi November ni som pahni inrin ni ania dama in om theu kan be sei INP om zia la hello in leng thar kan nei vele thina alom om hle mai international news le politics Mizo tonga ti chua thin na channel ani ti kha ala hello ten lo ria ula in thian te po in som zel don nia kan news hi then khatin a bias deuh angin in ria a neutral hle niangai in omboka kan tan lam chan chin alo that lo tum hian channel hi kan mu bias du viau thina ni news rin tlak rang kan en lor den thina chumi nuwa chau thu kan ti chuak thina then khata chuan kan ngai dan ti mai la thil thleng thei ne kan riat dan kan soi changa om vele thin ti lova chuan kan channel hi international news le politics kalvela a soi sual lo berte zinga mi ni kan tum zelani kan ngai dan kan soya alo thel dewani po in INP channel wang ni lovin keima ni wang liu lewa in lo ngai mai don nia offer le reward tam tak nen rami circle alo le ta ti hi kanan riat tir ma support teng chu rami circle hi 100% a hima dan angati ani games ikhel ro chuan rami circle a hian chi rang khelin poisa i lo chuak ve thei rami circle app hi a hima mi makadoi chuangin an khel me kania a khel dan riat chuan sumi lo theya in ila hello ani point in zirna tur om hal bok sumlak chua dan chi rang a oma Paytm, PhonePe, credit, debit card te a om bok poisa i deposit huna welcome bonus atan cheng sang ni i munga lang rami khel hi a ol samin nuaman ti thei view maya i mer moreng chungin i khel theiani channel ngai khatu te zinga in du chuan a noya link a hian in download theya in zia lu huna welcome bonus cheng zani a om bokang rami khel la sum han hlo ve te le tun tum chu Myanmar lam kan soyanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia o Sakain region wetlet township Seinka khuwa chu November ni som pakhat nizandar som pakhat fel khan sual sipai te nan hal le ni in wetlet informational network le PDF how to captain lei chiaten an soi report an pek lai kha chuan chanchin chiak tak point ala soi thei lova khuwa akang hlo mai ani sual sipai malak du dan hi an rong lulai thei khop mai voin November ni som pahni chonhulam khan Sakain region Myong township Pareingma khuwa in sang ni vel omna khuwa chu an hal le ta akang na sale hle ni nimen lam khan sipai an lut don nia an riat sa wangin khomi puite chu an lo tlan man ni nan soya an hal ma hian an du to kinan suasam masange yin arin om Myong township thingtlang khuwa te hi tunlai hian sipai nan hal na sakhop mai nimin November ni som pakhat khan mit sung mitta sule kung le chunte khuwa te an lo hal to a November ni sari atang khan Myong township hian sual sipai an lut thar le ni kan balu township sian kung khuwa po tukindar ruk le chan vevel khan sual sipai khamaya zathum le somruk le pasari na ten an hal bok sual sipai le piuso tri an vaya zani velin sian kung khuwa panin ral thuam lian le silai pa ngai kap chungin an luta khuan hal ta ngal ni nan soi ineng zat nge kang ti kan thulak na hian a soi man chi alova sual sipai te chu darkar khat velan om nu jinglam dar sari le chan ve vela khuwa chua san le in ma khuwa an pan vele a an suwa sam le mek ni nan soi voin chamadar som pakhat le chan ve khan Sakain region Suibu khopui chianta chi pakoda chimlama Myanmar Economic Bank veng tu sual sipai te chu PDF laminan ka pa sual sipai pakhat ka hlumani chin mi te om tamna kalemeu khopui po tunma ai khanan strict thar le don ta November ni som pakhat nimin tlai khan sual sipai council lamin loudspeaker in an tlang auta a November ni som pahni voina tangin
bike pakhata mi pahni in phur an oi to don lo thu an soi hei hi mi pa pahni tina ne voina tanga man tran tur ti an soya voina tang chuan an lo mang tran to poinarin om kalimeu lama om kan chanan lo ngai thla thin in om chuan comment lama thilom dan han soi chiang te u kalimeu khopuya hian p2 seat le dalan lam hi akha token pdf lam hian an thian 5 ve thina hetiang te wang po ni mai thei bike pakhata mi pa in phur an khap to ba ka bike chuan lain phone mi biak lo tur ti ani boka heyero hi chu enghun po kan zom reng tur keimani civil mi te him na tur ania kalemeu kherlova po sipai lam thu pek nga kherlova zom zel chiani tunlai na tho tur wang takle oil man to takara na thoka chuak tur mi pa pahni arwala ankal theidon lovero claimin an boy vele deu don ani hi makoi region yi sa chu tam si pa nimin chomhadar kwa vel khan sipai chuan na motor ka ani a sipai panga anthia midang pani in thliam an tuar bok paku region sui chin tam si pa sual sipai kem omna boka ta khobula november ni som pani tukin khan indona achuak le a sipai lam an che thale vak lovaniang thona chelek ngal mayan tum thin ni in alang ve boka tukina helama anin dona po helicopteran mangna sa hle nya soyani rakhain nam sipai AA10 thurorum tak mayan chuata kan soitak ang khan rakhain state pungna chun lama khamaya zangale somnga na sipai ten civilian mi som lai mai rong taka an thatle kum upa te po dim doi hlek lova kutan thak zel mai chuan AA lam nge nga chun hle niang phuba kan la nge turani anti pungna chun khopuya om khamaya zangale somnga na ten sin in chi khomi te in an suwa sama an hal saka an khomi mi pakua aya tlem lo chu tim na nei mi lovin rong takin an soisa a an chala silai chuk tu en an kap hlum zui ta hloma hei hi war crime dik takani ba ka manim hring puite chunga sual na rap thak tak crime against humanity ani ramchung mun ranga mi hring ril rupulova an che dan rong tak tak te zinga sual rap thak pol takani lam chuan an tia tin kan soito ang khan november ni soma ral thuam lian an tong ka awanga civilian mi pani in nun na an chan thu te po khasoyen an mani do tu po ni hleilo civilian chunga ti luina hleilen na hrimani anti an thu chua chuan sual sipai te thil ti vel dan hi mido zep te thil ti ten om tak ni in sual sipai in kutan thla ka boral ta te le an in le lo chan tu zong song te an tor pui thuan soya pungna chun lama om khamaya zangale somnga na sual sipai te le tun tuma sual khoina in nam noi te chunga nataka chet la kan tum thu an soi tokin lama po khan maro u tam sipa chom tong khwa a ral thuam lian pathum lai an kap lut le peka kumsom pakhat mi no pang pakhat le kumsom le mi nu pakhatin hliaman tur vele a no pang zok phei chu a serious saniang maro u dam doi in pan pui ngalani sual sipai ho thil ti vel dan hi a thlak viau take hetiang chuan melma anin siam bel zel don tina ni maya an sual man an tuar le ngein arin om moon state bilin toll gate luya november ni som pakhat nimin tuk da rukvel khan sipai motor som pathum lambun ania KNLA le PDF 10 an lo lambun ani an che tha niang sipai som ni velan thi ni nan soi sipai lampuin drone ka thak nan lo kolawangin drone pani an kap thani in PDF lam chuan an soya a pani in Myanmar chiat cheng noi zani le somruk man vel ni om takani KNLA le PDF tang kopin police ke man la le ta KNLA nam sipai te hi Karen state chunga chau an chelova an huangan ti zau hle ni kan soi thin dana tang khan in riat thiam mai kan ringa tanin tari lama te moon state le sian state chim lama te po an chena sa
November ni som pahnih tukin dar nga le chan ve tang khan daruk le chan ve vel thleng Moon State chai mayo township a chong na khua police camp le leiveng tu te duty post an ka pa PDF te nen an thok dun le ni camp le duty post dar kar khat vel an ka nuwa an lak sak le theita a an hal chetavik ni in a muna ten an soi sual sipai lamin thlon an mang nia soi ni boka an in do na che vela civilian mi sang chuang an tang khang le me ka ni voin chhun lama an soi dan chuan sual sipai lamin helicopterin boman thla ka ral thuam lian ka thom anasa hle bok helai chong na khua leya hian March ni som pakua April ni som paruk le June ni som pali te khan in do na alo chuak to a sual sipai pasari vel an lo thi to voin chonu lam khan chanchin chiang deuh zokin an soya chai mayo township a chong na khua police camp tukina an beina a police lal pakhat thla cho u le police dang pahni chu om muna an thi nga la police pali dang man an ni bok AK47 pakhat M16 pali 60mm bom pakhat le ral thuam dang engemaw zat an lak sakani kem lak chungchanga police ho in biak ruk na chu PDF le KNLA lam chuan an lo man fu le kher boka police lal hla cho u telin police pakua chin hriat lovin an om an tia heng police dang te po hi an thi ani lo vek le an tlan boemo ani nge yang kem hi kem lian ani ran lova police po hi an tam vak lo ani mai thei maro chu kem lak hi thil all ai lo takania han nual suat mai chi chu ni lo topang Karen State Miyawati Township ti bobu khobul nai lama po indona chuak le nia soyani a thu chiang jok ngai chan me kani Asian hi kan soifowa engemaw tak han ti hi chuan tum ve nge ya ma se an noi ve niang tun thleng hian Myanmar ram boi chin fel na konga an la tho hlok lo hle heiwang hian 45 rights phei chuan nimin khan dem na thu an soile hialani 45 rights chuan Asian malak du dan leak out an riat an soya an soidan chuan Asian hian an mani Asian Conference the Asian Foreign Ministers meeting an nei thin ba Asian minga meeting dang zonga hi chuan min ong lana palai te tel tir zel an la tum tho ni om takania chu 45 rights chuan an dem hleni Asian hian an meeting poimo danga po sual sipai council hi an tel tir lo ngam turani anti Indonesia Foreign Minister Marsudi chuan Myanmar chungchang an soi ho chu langtlang takle in nial na nasatak ni na soya Myanmar hian Asian in lungrol na hi engemaw chen chu ati chiat pha ve ni na lang Asian chuan tun ma an local pui an 5 statement kha an lavuan tho dona tun ma aya chak zok le practical zoka malakan tum ni in Marsudi chuan a soi tin nimina an soi ho na chuan Myanmar ram boi chin fel dan tura kong zona tul thu chu an lungrual tlang le ta phota Myanmar mi pui tor na satak en chunga malak an tum na te po soi a omboka tun tuma an malak tum dan enin pisu chi kai hruai NLD party hruai tu ten an lo din ta NUG sarkar thar hruai tu te biak po an kalpui mai theini in AFP news chuan a soi chutianga opposition lam te po to an tum thu alo than ta ka chuan Asian malak tum dan chu sipai council chuan an dem thu an soi ve ngal boka nimin ve khan terrorist pol te ne in biak na nei chu engtik ma an pom thei lo tur thu sipai lam chuan an soi ve ngal ani Asian 5 statement anti hi nikum sang ni le som ni le pakhat April kha a Asian meeting in remna kong zonna na adap chhuwa tak khania athu phung chuan a thaviu na a min ong hlana lam hian an zui du tak tlat lowa wangin Asian po hian ti ngai na vaka hreta lova a beidong ve deuta a hetiang hian kong thar aduang le ta ani Asian 5 statement po hi a hlo tlin theinan hun bitiam nei tulan ti taboka chumi hun bitiam chungchang chu foreign ministers meeting in
lo ngai tu le ro se antia foreign ministers meeting hi thu nei na an pe sang ta deu ani hi ASEAN chuan Myanmar boina in nam noi zong ai o palai te ne na in biak na nei an rem ti tlang ta bok min ong la na telamin an du lo le hle do na chuti chung chuan ASEAN hian malak dan tur an base se hi an ti hlo tling theyangem kan clear zel photaniang chu voin chhun lama te khan rengun khopuya mi pui then khat chuan ASEAN ni khualo lutuk dem na thulam poster an tar na sa hle ni AAPP in November ni som pakhat thlenga data chin chia dan chuan rambuaya wangan nun na chan civil mi sang ni le zali le somli le pali an om to a Myanmar zong hi sing khat le sang ruk le za le somnga le paruk an tling to bok nimin pia lamte khan ram chunga sipai som thum vele molek le kan thia November ni som pakhat niminero klemin an tam le deu sol sipai somnga le pariat an thi ni in khitit media chuan a soi report a don kim lo a om le ngei pokang somruk chuang an thi tura nga yang khati zong kha tun tu mata na Myanmar chanchin langsar zual kan han ti chhuwa thei chu ni a ngai khatu zong ten atop thlengin min ngai thlak sak thina in chunga kan lo me thian te u an noya link atang hian lo download la in register nuwa deposit siam la ti chuan welcome bonus cheng sang ni i mu photang rami hi lo khel vela sum hlo vero